Bog. Ljudi, zatvorim prozor. Kak ste kaj? Danas je nedelja. Zadnji vikend u travnju. Idući vikend je 1. maj. I ljudi su fraj. Vjerojatno produženi vikend planirate, negdje roštiljanje, negdje uz rijeku neko kupanje, piva, zezanje, odmor. Ja sam doma u petak na 1. maj i onda sam u subotu na poslu i nedjelju sam fraj. Htjela sam podijeliti s vama moje najbolje proljetno piće. Ima ih nekoliko, ali ono što najviše volim piti u proljeće je sirup od ruže. Znači, stavi se u čašu, na dno malo sirupa. Ovako, u čašu nalijete sirupa. Ups. I na to dodate vode. Ja ružu ne mijenjam, ne pijem i ne mijenjam ništa, samo voda i sirup i ništa ne dodajem, samo to dvoje i fenomenalno je. Obožavam to piti. Toliko djeluje fenomenalno. Ono što volim kod ruže, mislim ne mogu jesti, pa znate kak ima slastice, kak se zove, ima onaj turski neki slatkiš koji se jede pa ima i ruže. To mi baš i nije toliko koliko mi je sirup fin. Ljeti volim pit sirup od lavande. To je ovaj, čekajte, još ćete vidjeti. Uglavnom ovaj, to je Agropost. Lavanda mi je fenomenalna ljeti, toliko osvježavajuća. Isto ju pijem po ružu samo za sebe, ali ovo još malo što imam mojita, sirup mojito, čuvam za ljeto jer znam da će mi fino doći kada ću raditi koktele i sokove. I ljeto ne može proći bez limončela i nisam ga tako, zapravo malo sam ga popila, a ovu cijelu tu litru, je li to od litre? Ja mislim da je to litre, pola litre sirupa čuvam za ljeto. 6., 7., 8. i možda 9. mjesec. Dobro. Znači, to je ono što jedva čekam otvoriti za ljeto. Sad mi je ruža još ostala ovoliko i to će biti još 5. mjesec i gotovo s ružom i navali narode na drugi sirup. Također imam ove male za sladolede raditi. Mislila sam raditi neke voćne lizalice od toga, ali vidjet ću, zato što zadnjih godina kad sam radila sam izvukla i ovo gdje mi je ostao unutra cijeli sladoled, odnosno cijela lizalica, a štapić je izašao van. Moram vidjeti gustoću pogoditi i recept pogoditi. Također planiram kupiti one kockice za led, tako da mogu stavljati led u pića i razmišljam da radim led sa dodatkom voća ili začina, tako da se stavlja u napitak i da daje okus poseban piću. Kupila sam čaše, ne znam jesam vam pokazala, napokon sam kupila čaše, to su iz Pepka, ali to je samo jedan set čaša. Te 4 čaše su samo jedan set od onoliko čaša koliko meni još treba. Znači 4 puta po 4 ili više. Također sam kupila rižin ocat. Nisam još probala, ali znam da ću puno salata raditi. Mirisom je skoro ko jabučni ocat, ali ne skroz. Znam da ću puno salata raditi kroz ljeto.
Tako da sam ne znam, počela sam kupovati stvari koje bi mogle ići u salatu. Ali ne znači da ću to sve stavljati u salatu. Ali da, uglavnom kao stvari koje idu u salatu. Sladolede isto mislim raditi ove godine. Ne znam, vidjet ću kako će to ići. Smutije, sokove cijeđane i šta još dođe. Salate ćemo puno raditi, da, i tako to. Doručak ljeti ponekad preskočim, ponekad baš bude dobar doručak, ali evo, možda ću biti bez doručka sve dok ne odem na godišnji, pa ću kroz godišnji biti na doručku. Ne znam, ali da, uglavnom to. Danas sam se probudila s jakom migrenom, pa nosim naočale, zbog svjetlosti, da mi puno svjetlosti preko ekrana i sve moguće svjetlosti smeta za oči. Što da još kažem? Potrošila sam Herbalife Shake Formulu 1 s okusom vanilije i sad čekam da kupim novu Formulu 1 i kupit ću još neke proizvode iz Herbalifea. Ovdje znači tu je bilo 900 grama proteina, sad mi je ovak na dnu, znači još mi je ovoliko ostalo. Tako da i to trebam potrošiti. Tom rok trajanja je 8. mjesec 26. Da, to bi trebalo sad potrošiti. Još to bi mogla piti sljedeća 2 tjedna, 3 tjedna, koliko već imam. Tako da potrošim, jer kad dođe Formula 1 onda ću na nju navaliti. Imam još proteine riže, njih isto nisam potrošila, njima rok trajanja je 9. mjesec 26. Ok, to ću stići. To stignem. Kupila sam si rogač, zato što mi iz tvornice zdrave hrane, rogač mi je jako dobar napitak. Ujutro ili na večer kad se radi ona topla čokolada ili nekakav topli napitak, onda ja volim staviti u to rogač. Inače volim jest rogač, ali još bolje kad ga mogu piti. Što da vam još kažem? Evo ga. Psilium. Rekoh ja, neću ja piti psilium, što ću ja sa psiliumom? Znači, kod iritabilnog crijeva kažu ne previše vlakana. Ali, mislim, ovo je jako dobro za crijeva, da bude jasno, to je jako, jako dobro za crijeva. Ali meni su savjetovali da pazim što jedem, jer ako mene se neke stvari smetaju, moram ih izbjegavati. Pa tako sam ja ipak uzela i mislila sam staviti u neku hranu, tipa kruh kad ću raditi. Voljela bi uskoro napraviti bagelse, ispričavam se, moja greška. Bagelse ću raditi i htjela bi raditi i onu focacciu, ali neću ovo stavljati u focacciu i htjela bi raditi sourdough. Ali ovo ću staviti u obični raženi integralni kruh, a mogla bi probati kroz neki period i pit ujutro. Pa šta bude. Imam svoj favorite, da vam pokažem svoj favorite granolu. Ovako. Ovo je veliki izvor proteina. Kaže da ima zobenih pahuljica, kakaa i nekih grahorica. Graška. Da, a ovo sam već jela čisto ok, ali stvarno je veliki izvor proteina i to volim i to uvijek je dobro imati. I mislim da ću opet kupiti. Sad sam jedno vrijeme napravila pauzu i ne naručujem iz Konzuma, jer sam 3 mjeseca unazad naručila veliku količinu toga. Sad sam rekla, sad moram stati. Ali vratit ću se ja po ovo. Ovo tu je, znate, kad dođe ona jesen rana i kad se svi veselimo tome što dolazi i kasna jesen i zima, onda je dobro imati ovako nešto za ujutro gdje ima i čokolade i naranče i podsjeća me na zimu, jer je meni najveći specijalitet za svoj rođendan, ako znate, moj rođendan je u zimu, odnosno kasnu jesen pred Božić, da jedem čokoladu s narančom.
To mi je onak favorite je. I tako da meni je ovo nešto što volim imat u rezervi. A kada se govori o ljetu, često puta mi se dogodi da kroz ljeto mi se jede kesten, pa sam razmišljala da prvom prilikom kupim još rezervu kestena jer to kroz ljeto nema. Što se tiče ove granole, jela sam ju, malo mi je suha, ali kaže da je crunchy i mislim da piše da ima karamele. Da, ima karamele unutra. Tako da, onak, fora je, ali isto kažem više zimska. Tako da mi to čeka zimu. A ova je zadnja. Trenutno mislim da sam 2 potrošila. Imala sam 2 još, potrošila sam. Ovo je nešto prefino. Znači, ako vas itko pita kako bananu pripremiti sa granolom, ovo je izvor recepta. Znači, recept koji ne smijem zaboraviti. Granola i banana, naravno, u svakom prvom u glavi. A ako hoćeš nešto na brzinu da ne pripremaš, uzmeš ovaj. Znači, to je toliko zarazno fino da imam isto u rezervi. Jer mislim prek ljeta raditi više hrane nego kupovat, ali mislim raditi. Imam vrt i kupim nešto i spojim jedno s drugim i napravim nešto fino, ali, znaš ono, neke stvari će više zimi trebati. Kad smo već kod zime, nisam planirala raditi, možda me ne čujete. Znači, kad smo već kod zime, nisam planirala pričati previše o zimi, ali da, znači, ljeto je vrijeme kad ću imati dosta toga iz vrta. I radim na tome da imam dosta iz vrta. I onda planiram kuhat tako da mogu otići u vrt, da nešto malo kupim na placu, da si organiziram sve tako da mi bude, recimo, vrt, žitarice imam kod kuće, napravim neki umak, neko povrće, salata, bilo samo salata, juha, povrtna, neko varijevo, nešto, bla bla bla. Doručak, nešto basic tipa, nešto voćno, nešto lagano, smoothie, neki sok proteinski, izvor vlakana nekakav, što sam htjela reći, da, nešto onak lagano. I onda, ljeto traje nekad, recimo, 7. i 8. mjesec, jer u 6. ne znam koliko ću imati iz vrta, ali dobro, to je već neko početak ljeta. Znači, morat ću se nekak snaći kroz 6. mjesec, ali to će vjerojatno biti više s placa. Mislim, jer je onak, ne znam, dok si ja napravim kuhinju u smislu kao da mogu imati u kuhinji nekakve zalihe, odnosno nekakve namirnice u kuhinji, jer onda ću ih imati više. Ovako kad nemam toliko mjesta, nemam toliko. Ali da, razmišljam, imam frižider, imam tu 2 police za hranu, pa onda stavim namirnice u kuhinji tako da mogu, recimo, napraviti povrtnu voćnu salatu, da mogu napraviti neke popečke, da mogu napraviti nekakve, ali sve je svježe, sve ide lagano, sve ide puno vlakana, sve ide puno nekakvih izvora minerala i toga, i vitamina. I da, tako da sam zapravo zadovoljna s time. Kako će to ove godine biti, ne znam, ja bih rekla da se tek uhodavam, da tek radim na tome da nekako to izgleda meni dobro i da uđem u to kao u rutinu. Što se tiče jeseni i zime razmišljam, jer gledajte, ja ću ipak kupovat neke stvari u dućanu naravno i otići ću vjerojatno i na plac tu i tamo, ali opet da to bude, recimo, ja bi voljela jedna kupovina na mjesec i onda da imam kroz mjesec. Da ne, mislim, volim ja, nije problem otići više puta u manjih navrata, ali mislim da možda je dovoljno napraviti određenu količinu i onda stati na tome, pa raspodijeliti.
kad dođe jesen, razmišljat ću za jesen, ali lijepo je kada si napravim kuhinju imat nekakvih, ajmo to nazvati rezervi, nekakvih početi raditi nekakve zalihe, na smislu kao ono što je ostalo od povrća u vrtu, napraviti nešto od kompota ili pekmeza ili nekakvih sokova koji mogu stajati kao koncentriranih ili nekakvih u octu začinjeni ocet pa stavite povrće da se kiseli, pa napraviti neki kimči, pa napraviti neku šalšu, pa napraviti tog tipa stvari. Ili staviti sušiti rajčice pa ih sačuvati kroz zimu i takve stvari. I razmišljam koliko ću uspjeti to napraviti ove godine. Također, kroz zimu razmišljam puno jest zobenih pahuljica, kaša sa raznim džemovima i sa raznim voćnim kompotom i takvog tipa nešto. Pa razmišljam kako će mi izgledati ručak. Ponekad bi voljeli imati slani doručak, pa recimo ječmena kaša sa tofom i takve stvari. Sve u svemu, ne znam još sve, znači šta će biti kroz zimu, ali da, uglavnom se zna ovoga dogoditi da je bolje, da mi je bolje kad si organiziram što će biti od hrane unaprijed, jer gledano na to da se svake zime jede kiselo zelje i sarme kod nas puno, i graha puno i takvih stvari, da si ja odredim što je meni u redu, tako da ja ne moram ovisiti o tome što će recimo mama, sestra, brat jest, nego da si ja odredim kako meni više paše. I da shvatim svoj metabolizam kako mu paše, kako bi što se meni jede. Također se može napraviti ujutro nekih, ne znam, raznih smjesa, od raznih smjesa se može napraviti za palačinke, za vafle. Peć recimo banana bread ili u zimi, ili možda crumble, ili možda, a svašta se može, tako da imam veliki izbor isto, ali više tih nekakvih kuhanih jela, tih nekakvih baš proteinsko vlaknastih i da, ne znam, ako se može tako. Povrća ima i rekla sam isto da ne smijem zaboraviti otići na plac, barem 2 puta u mjesecu kroz zimu, pa da, možda naručiti iz OPG-a jednom, a drugi put otići na plac ili nešto, ali treba ću. Tako da to, mislim da ćemo uskoro postaviti vrata tu na kuhinski štok, odnosno neće visiti sa ovih tu dijelova, neće s tog visiti, nek će biti klizna. Da, uglavnom superiška, baš mi je krenulo sa tim što bi moglo i što će biti, kako će biti, ali vidjet ćemo. Valjda prvo kupujem frižider, pa kupujem tu kuhinski element i vrata, pa kad kuhinja bude u svom jedinstvenom ili u svom izgledu, znači kada će kuhinja biti u svom punom jeku i svom punom stasu i svom punom izgledu, to bi rekli, da, puni izgled i nepromjenjiv izgled, jednostavno izgled koji je stalan. Onda mogu više se bazirati na detalje i kuhanje, ja mislim. Ovako kuham, ali da. Sad ću vas samo zamoliti, ako vas i dalje zanimaju, vidim samo sebe u naočalama, ako vas i dalje zanimam i moje teme i razmišljam
kao i vi možda da bi trebala dodati još poboljšati neke stvari na ovom vlogu. Staviti recimo duži video sa više stvari koje se, ne samo ovo, recimo jedna tema i zatvorim video, nego da to opet malo bude spontanije i da bude more stuff in it i da bude više kao fora. Onda ću vas zamoliti da svejedno lajkate, subscribe-ate i šerate, jer ja bi voljela to isprobat. I kažem, imam puno planova i jednom će se dogoditi da krenem ozbiljno sa tim vlog stvarima i nevezano uz to što radim, ali jednostavno da mi malo ta umjetnička strana i informatička krene, ali zato treba ipak tehnologije još dodati u sve to. Pa onda vas svejedno volim, šaljem puse i da, uskoro da vam najavim sljedeće, mislim da je to sljedeće. Javila sam se za pregled jedan u jednu polikliniku koja je L'Orealov projekt, odnosno na institut francuski, koji radi pregled kože iz razloga mladeža. I javila sam se u još jednu polikliniku koja isto radi pregled, ali ona nije L'Oreal, nego je Eurike ili tako nešto, iz istog razloga. I mislim da će to biti zanimljivo jer se radi o pigmentaciji, o mladežima i to je nešto što mi treba, ne samo zbog proizvoda nekog koji moram upotrebljavati, nego i zbog sunca i zbog promjene na koži i jednostavno trebam to sada. Pa ne znam, je li vas nešto zanima vezano za to? Ako da, pišite u komentare, inače i onako nisam previše mislila o tome dokumentirati, odnosno snimati. Pa ću vas pozvat na neke bolje sharing stvari. Sharat ću neke stvari koje se više baziraju na modi, jer mislim da mi uskoro kreće neki vlog, neki DIY će biti kuhinja, a ovaj content će biti o modi možda na ovom YouTube kanalu, neće ići na Instagram, ali ako će biti nekih dobrih fotografija, vjerojatno i na Instagram stavim, ali za sad to je to. Bok!